267 hadis. عن جابر بن عبد الله مرفوعا. جابر بن عبد الله پیغمبرزن خبرته أقل الخروج بعد حدأة الرجل. Ayaklarınız tınışlangaç yayında gişe yestu namazından sonra şu vakit turunda sonra oramga şığığızına kimetiriz. Fe inne lillahi devabun yubassuhunne fil ardı fi tilka sa'a. Şınlıkta bu vakitte Allah'ın cennetleri yani Allah'ın mahlukları var. Şunday mahlukları var. Allah onlarını şu saatte jirde tarata. Yani bu mahluklar, bu cennetler yani demek kişilerge ziyan getiriyor var. Eğer de aslında karasa küp ya hatta kişiler arasından bulgan kişiler arasından da bulgan küp yavuz kişiler, kara kişiler şu amellerin qaysı vaqt taşılar? Tüngi vaqt taşılar. Үтерешләр һәм башкалар кешеләрне көчләү һәм башкасы кайсы вакытта бара? Төн вакытында. Шуңа күрә бу вакытта сәбәпсез, төнге вакытта сәбәпсез урамга чыгуны киметергә кирәк. Гомумән төн ул йокы вакыты. Безнең пәйгамбәрнең сөннәте булып тора, ясту намаз укыганнан соң шунда ук йокларга кирәк. Һәм фәҗр алдыннан торып, тәһаҗҗүд намазы укып, фәҗрләрне укып, иртәнге зикрләр әйтеп, шушы Аллаһ биргән нигъмәткә, бәрәкәткә ирешә кирәк. Баракаллаһу фикум.